si bai ve kule hei tun lai chu world cup lai ania mutte po boi noi maya an khela zan lai na zingkar thei mai sia mu nam hlom box sia eponi sela thil rang rang te poron ti chu cha koma hemi world cup chungchang bo ruak ma kan japan training ground chungchang te kan soi to tutuma chuan hei tun lai politics dera in ka in hoina lian tak nei Iran national team te voi khat in lan na at thenga New Zealand ne nanin tumania hemi game chungchang hi kan soi do na tin hemi game chevela hen tam tak a oma kutin thak le thil enge moneu neu te thil lian tam tak tak te a thleng boka hei geopolitics chu kon threwe kanga tun laia Iran le US buaina chungchang country a tun hnaya tak phei chuan in rem na enge mo siaman nia eng chen nge da yang hriat ani lova an boruak so san wang lai ani a tun world cup le che ve limi tam tak phei chuan world cup hi Iran hian khel ve lo mero seti te po aum hialani ti chuan Iran team te hian har sana tam takan toka chuwang chuan anin kulna mun tur nia an ruat sak Kelente Stadium Estadio Kelente Arizona muna nei tura in Roman san nia amaro chu enge mo har sadna oma visa chungchanga te buaina anan toka chuwang chuan he an ram in do chungchanga wang tenen chopchil tak main FIFA nena heng Mexico national team te hian anan dila ti chuan an training ground hi an khelna mun tura tanga nai de uber angai Mexico lama world cup thleng turam ve tho tijuana muna training turin an han dilani a chuta chuan son an nia ti chuan hebi chungchang a hian training ground big chungchang a hian vui vai ra te kha oman coach te pokhan vui vai veu ni aram shan ani eti angzonga ani lo chuan Los Angeles a Inglewood Stadium muna ania hemi hi ani chuan tuna he Iran team te in khora mun tijuana mun hi Arizona an kem na mun turai khan kilometer zani gotina nai zo kani Mexico ram chunga ma ani se ram ri tak bewa anin kula anin khelna mun tur hi anin kulna mun tur pa ngai ai khan atnai fe zo ka kilometer zani chuangin atnai zo kani Iran team hi group G a omin an puiram hi an tha the tho hlom khop maya New Zealand te Belgium te Egypt te footballer ram hriat hlo tak tak te an di hlomani point box tura ngai thei te pon ni amaro chu thilma ka thleng ve tlata he an tumma sakber New Zealand hi tu in an ro te tlatani ti chuan he in khel tur boruak vela hian boruak an so sang turu mai khopa an ram politics buaina he football hi aron chopol ati thei ber ome stadium le chevela mi pui an pung khoma mi pui an mani flag kenglo ti tiang Islamic flag ko zo keng te chu kut hial ten thla kani chung video sang sang te chu inen phot tiang hei hian an ram chung politics chiang takin a hril chhuaka hei hi flag pahnih te kha flag inang lo zel ani ti kan hre thiam me hetia thalak pahnia kan dalan hian kan hre thiamin karing pakhat zok sakei
lem chuan na zo khi man laia ta to Persia ram ro pui hun laia tang to Iran symbol ania Persia ram symbol ania chu chuan ro pui na le an ram hlut zia le he tan culture ril tak keng tu anga an ngai ni ti chuan pakhat jok ve thung hi chu Islamic Republic tena an siam dang lamania kum sang ha zakwa som sari pakwa tanga an flag khi an siam dang lam chho ania ti chuan hemi omzia hi chu God is great ti thin ala huak bar ti chin chia na le engemo an han da polvel atanga alai mi hilo chuak ani chu chu mitam takten he Islamic firfiak timai teng Islamic Republic an sawrkar nilai mek du lo tu te hi mitam takan oma chung chuanin hi kan ram flag tak tak ani lo kan ram chin china tak tak ani lo tin do da na len tir na huna he football match sian manga chu chu kan soi tong khan an ram politics chung bo ruak aron lan tir chiang hle maya chuan he thila wangin tharum thona te a chuak khiala he sakei lem chuan na ni lo zo Islamic Republic te an ram flag pa ngai tuna an man mek keng tu te chu tiang khan kut ten thla kana sa tak tak a soi sak te po an nei nge nge then pe chon po thak saka an po thler saka tiang khan na takin an che ni ti chuan an national anthem saklai te he flag po pharani lai te po in mi pui te mi tam tak an lungoi lo hle ni chu chu Iran tran tu te tanga chuak tho alani ta cheu bokani They're not letting us to have our flags. This is the true Iranian flag. And look at them. Look at this FIFA. Look at the FIFA. What is going on here? They're taking us. They take us our flag. They said if we don't surround our flags, they will kick us out of the stadium. Really? Yes, of course. So he's taking the flag now? Yes, he's taking our flags. This is true Iranian flags. Yes, this is a true Iranian flag, and they take us from us. So tell me what happened. They came up to you and... Yeah, of course they came up to us and said, if you don't surround your flags, we're going to kick you out. Really? Yeah, of course. Why is it important for you to bring the Lion and Sun pre-revolutionary flag? Yeah, because that's a true flag. We don't support IRGC. We're not here to support IRGC. As long as 30s. I'm not thinking about anything political. He's 30s. Flag, not Iran's flag. It's not flag. Sorry. No, Good no. job. It's a team flag. Fuck Islamic Republic. Fuck Islam. This one he in Kela hian New Zealand lamachang hian Eliza Zas hian minute sari nale minute somnga pangana goal athuna Iran tan hian minute som thum panina Rezayan hian goal aron thun ve boka this one minute som ruk palina draw na goal Mohammed Mohebi hian aron thun ve boka he hian soi zui lo ta hle mai ni Mohebi hi report chen khatinan tarlan da chon viral vak mai hi ice lamten US immigration and custom enforcement an ti thin kha kan soi thin kha ani hian an deport tan ti Iran lama an thon ki re tina dar na sa khop maya chu chu eng dang wang ni lovin a celebrate dan wang ani he goal to na celebrate dan hian ti le thin rim na na sa tak a chok chuak na sa le ni Mohammed hian goal ro pui tak athuna an draw na goal athuna alomom takzet dona ti chuan mol sir lama aron tlan phein
akut thi tiang khian atia soi thiam chi lo akut zung chal le akut zung lai te tingilin aban le lamin silai kan tiang hian ati ni ber chu ti chuanin a video da kharem chi asi loin lo en do chuan han sar chula lo lang tor mayang ti chuanin chu mai chu du tok lovin akut chu lakangin mipui te chu kap angin anti kol le no pan laia in kap thin kha chuan in do lem thin kha chuan kan tha thiamin karing ati dan hi ya chuan mipui te chu khatia silaya kap ko lang khan an ti boka hei hi ani na taka chuan bidang dang pon celebration ate an lo mang to thina je kan la sha the o me tuna kan emele ni ta pon mizo sniper ti an soi thin a celebrate dan ami shet thlo tak mai kha ania tuman kan soi sel ngai shan lova tin kawani te ho pon heng celebration hi chu an lo mang ve photo thina ni amaro chu tun tuma he Iran team player ina goal and scorer mi puite zinga po khati tak moya boina a chhuaka anram politics a boina le engemo a chhuata ka chuan he celebration hian he silai mi tam takina Iran sipaite helpol terrorist an ni atia misual tak chuan chualaya mi tam tak thattu tia an soilaya hetianga anram represent tu temewina ram politics le boina nen mishing le khalaya che vela in sol hut hut onom la hetiang celebration an nei mai hi soilo lo chi po ni lo ani achan chu an ram din mun zong zong le mi nan mu dan le boina zong zong den hen in kai noi chhovel veka mi puide ron run lui le engemo ron lan tir te po kha angani eng po ni sela hei chu thil dang lo ni ta sela amaro chu kha thudar hepa wa meta deport thon let anga an soiro hi chu thudik lo ani tuna hian an training na mun Mexico lama khan an let le to tun thleng hi chuan an deport thu an thon let thu report ala omlo ani engpo ni sela heti tak mai mi puinan ngai event le boruak aso san laya heti angat maya ron celebrate du hi enge deport ta phuem thon le ta phuem world cup khel to lo hi phuem ti te kha in ngai dan comment lama in lo soi ve don nia tichuanin tun cholizan dar som pani le chan ve hian Iran le Belgium te ananin noi le don ania Belgium chu kan thria team thatak mai nia ram thatak mai nia Iran hi anding khong zel thengem US nen te hian lain tum nol mai sela boro ka so sang view lo mo ti te ngai to na lo luta e po ni sela in ngai dan te comment la mai lo soi ve don nia